namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje ta khavela hi Papa Rhulani na timhaka ta ti-managers. So no leri nga ri vona of course kha ri postiwa na hi va Gaza Boxa loko kha u kombisa ku na new manager ya khuve ngo i xikokola xa njhana n'wi mi follow ka TikTok mi nga mi kha mi n'wi tiva this person se mhana hayi mina ni kota ku confirm ku himpela misa loko nga ku ri new manager ya number 4 ka njhani na however ku na update a swi zange swi hlwela ni because Fixol luwa hembe from TikTok ivi a hi fonela Papa Rhulani so hi fike hi twa yi vula leswi. Aye, Papa Rhulani. Hello. Aye, Papa Rhulani minjhani na? Loko. I Fixol wa hembe le ka TikTok. I Fixol wa hembe wa ka TikTok. Okay. Se ku na nkulukumba un'wana va ri xikokola xa mbyana. Hi tivisa ku ri hi manager ya n'wehe ya sweswi. Se ona ku duma hi mina munhu yaloye a ni swi tivi ni sweswo. A mi swi tivi? Ya, ona ku duma hi mina munhu yaloye. Hawu, phela sweswinyana i ni nghena na ye live ka Facebook a tivisa ku ri hi ye manager ya Papa Rhulani lontshwa. Kuve i sungula a ku ni posta ni ku ni nge posti ni nga sungula ni fonela Papa Rhulani. Ona ku tsakisa vanhu munhu yaloye mhaka yaleyo a ni yi tivi ha yona. Okay Papa Rhulani. Ya, ona ku tsakisa vanhu hi swona sweswo. Okay, ni khensile Papa Rhulani ni ta swi tshikisa sweswi ku me a ni chave ku posta ni nga vulavulanga na n'wina hi ku a mi ta tlhela n'we mi jikela mi ku me ni postaka swilo swa ka swi nga ri ntiyiso ma hayi ona ku duma hi mina munhu yaloye hi swona. All right. Say